siyakukholwa Thando Mahlangu Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe Thando Mahlangu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungapheli amandla amandebele azophumelela siyakholwa Thando Mahlangu Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila Akwande Mzansi bizo lami nginguThando Mahlangu indebele lihlakaniphile kona sifundileko bakwethu namhlanje sigadangisa eGood Life Studios sinomhatsho ngale nafuna ukugadangisa ama voice over artist ufuna ukugadangisa amaphimbo ufuna ukugadangisa incwadi ufuna ukugadangisa ama adverts ungasikhwatha nawufuna uzokuhlala ngapha ufane nathi ube ku podcast nasimniningwana sikhwatha bakwethu angikhambi ngedwa-ke ngikhamba noBile Masuku khamba noBile Masuku Yes. Nqobile nqo abantu akwande Mzansi lami bizo nginqubile ngokwaMasuku umntazana emanaleni kazi ubuhle obona lapha kuyatholakala kimi kumntazana loyo othengisa ku R573 ingasi lapho kuphela konke nje ngiyatholakala Mthandosi Jesa bakwethu namhlanje yeah mina kuso ne kuso manje namhlanje yokuthola iRadio 101 serious sokufundisa ngebroadcasting sokufundisa ngohatsha yes bakwethu namhlanje siphethe itsitsimba siphethe umakekeri yes kwezohatsha sikhamba nengadla sikhamba negabhadlela lezamzukwana yey bakwethu namhlanje sikhamba nomhatsho sikhamba nelwazi sikhamba ne-current affairs idlalele ku current affairs yes bakwethu namhlanje sikhamba noSesinonhlanhla Mahlangu undo sikhamba neproducer sikhamba nomhaji namhlanje kwamnandi yes I'm telling you Blachisa. angayiboniza le basho samflatshisa bakwethu namhlanje sikhamba nekutana kwezokuhatsha nezokuveza malotshana Lotshani bandaba. ninjani Yazi ngigraduateile nje yaza ngisesenginonhlahla vane ngide ngimgogondo. Graduateile nje. yes ngugogondo Lotshiseni bandaba namasuku ngilotshise nawe mfo. Ngithokoza ithuba mani ukuthi ningimeme. Hey kade sagcina uhatsha nathi sakubona namhlanje ukuthi izokwenzeka into engifuna siyenzele yasithomeni. ma kunjani ukuhlala ekhaya Awazi. Hlala ekhaya. Angikhona ukukuhlathulula kuhle kuhle ukuthi Yes. uhlala ekhaya kunjani. Ngelinye ilanga uoni nangisemberegweni. yeah Ngelinye ilanga uoff uthi yazi ngiright yazi ekhaya kuhle kuhle ngiright. Now ucabanga ukuthi Kosa ngivuke ekseni phela ishift yami ithoma ngo4:30 ekseni. yo Nangiyokufika ngo4:30 kosa ngiphume ngo3 ekhaya. Ubamba 4:30. yo Hayi ngitangi right ekhaya phela. kunama mixed feelings Inama mixed feelings so. Hayi inama mixed feelings. Ngelanga uthi mara yasithana khenge. Thana ngabambelela nyana ngabambelela. yeah God uthi uyaqala isimo ukuthi iminyaka e5 engihleze ekhaya le.
kunamahluko omunye omkhulu yabona ukuthi ayi bengekhe ngilunge kuhle ngisihelebhile Oh, ngahlala ne. ekhaya bengekhe ngisalunga iminyaka nayikhamba kwawusaboni kuhle ucabanga nalokho phela cabanga ngisaboni mara bengiyokhona nanguthi ayi mara you know what ngathi ngiberegile ngahlala ekhaya exactly njengoba nitsho ukuthi mixed feeling but Yes. ku-right ngoba yes ngihlezi but angahlali ngimuntu o-active yabo ngiyavuka ekuseni ngathi ngemberegweni mhlambe ngibathe kuhle njani ngathi ngemberegweni mhlambe kuhle khambe ngenyawo ngiyokhwela iteksi lapha ngemall and ukuya kwami emall ungathi batsho ngiyokuthenga ngiyokuthenga ngiyakhamba ngikhambe like ngithatha nje ukuthi ngiya-exercise ngiyazithabula ngikhambe imolo le yonke ngizwe ukuthi hayi nje ngidiniweka hawu angibuyele kodwa etekisini Ukhwela iteksi ubuyele ekhaya. ngesikhuwa hayi bathi i-window shopping. ya singatsho ukuthi i-window shopping ngoba esitolo khona uyangena vele ucalacale Yeah. mari intention ku-exercise Intention ku-exercise. mhlambe kabili kathathu evekeni ngiyaphuma vele especially for lokho window shopping ekhamba nokuthi ngiyazithabulula Yes. because endaweni engihlala kiyo leya angikabi ukuba nama-facilities okuthi mhlambe ngizaphuma ngejimini or yokuhlangana nabanye abomama ni-exercise nenze njalo Yes. but so as part of i-therapy-ke le ngiyenzako ukuthi ngawuhlomeli hlala ekhaya kusimnandi uluphala msinya wahlala wadetle nokugula usugula ngelinye ilanga uzwe umzimba lo uqinile hleli ngendlini nawuphumela ngaphandle ubona ngathi uselizweni elinye ongalaziko yabo so kuyafuna ukuthi ukhona umzimba lo ujwayele ukuthi usekhaya ungawulisi udehle vele sengisekhaya ngisekhaya phela ngiphume wonke ukhambe phathela ibhodlelo lamanzi ajengomuntu ejimini vele ibhodlelo lamanzi nondusela amanzi so ngendlela kungakhona kimi ukuba sekhaya Ngiyabonga. I kind of like it, yes. Perfect. Ha. Njenganje-ke ngibawa siyithome kuthomeni. La ithoma khona. Layithoma khona Yes. sithomeni. Ubelethwe nini? Ubelethwa ngubani? Kuphi? Mina igama lami lesikolo nginguMelinda ngayiphiwa ngubaba. Yes. Melinda uNonhlanhla Mahlangu. Ngabelethelwa ekliniki yeLinville eWitbank eMalahleni. Oh yes. La ngibelethelwe khona ngaba nethudu ngabelethelwe ngo-1967. Yes. Yes, ngen-29 kaMgwengweni ngoSeptember. Kwakubelethwa mina-ke ngibelethwa nguJohannes William Mahlangu. Yes. Ubaba waziwa kakhulu, ubaba yazi unamagama amaningi akukho la ngikhamba khona mntwana kabani. Oh mntwana kabani. So ubaba amagama akhe engwaziko engazi ukuthi umuntu angakhona ukuthi oh mntwana kabani, umntwana kaLuke Sharp. Okay. Elinye ngumgololo. Elinye ngubhula Fandi Blouvate. Just. Sithi ngikhumbula la Y3. So nangizitsho ukuthi ngimntwana kaJohannes William Mahlangu. Nangibala amagama la. Bayazi Middleburg, Belfast, kwaNdebele yonke bayazi ukuthi oh mntwana kabani. Okay. Yeah. Bese ke ngumma nguMarina Manzekane Mahlangu naSopela. Yeah. Nesihlezi naye la. Yeah. Ugogo. Mntaka gogo khe wanivakatshela. Yes, ngibelethwa Wow. ngibelethwa babantu labo ke umama nobaba ngibo abantu labo ngibelethwa bazali abane personality very strong. Yes, yes, you guys very strong. Ubaba baba bekahlakaniphile bekahlaniphile ngikhwabe anamagama umnye bekangititshere yabo. So yazi abantwana esikoleni musina ufika esikoleni nakunento oyenzako bese bakuthi igama kuyangento oyenzako leyo yabo. So esikoleni umuntu obekathanda ukuthi nawumuntu nakakuthuma esitolo baba ungakhambi ngathi
uyakhamba bathi uyadantuluka ngathi usinatswana. uyadantuluka ya akunokuhamba ukhamba athi ngani mina ngiyakhamba so amagama layo ke you must look sharp yabo Yes. so bamthiye-ke ngawo amagama layo so ubaba bekungititshere uma bekungunesi so besibantwana umntwana katitshere nonesi and you know ngengikhathi zethu thina nasikhulako bekuligugu ukuthi hayi mntwana kaminyeri na uhambe esitradini yazi nomuntu othwenyako esikomplasi hayi emlise mntwana kalukusha ukuhamba kamnandi yazi nawujike ekhoneni hayi bayatshida hayi mntwana kalukusha phela uyazibana uyakhamba yabo so ekhaya yazi Jamani nginibalela ekhaya si-10 nasiphelele si-10 mina ngingowesi-8 Yes. Okay. ya bese-ke ekhaya sibelethwa si-4 ngiyi-second born so ngibuye efemelini enjalo ngingowesi-4 ngingowesi-8 noho Yes. nasiphelele soke abantwana bekhaya ngingowesi-8 Wow. bese-ke ngikhulele yazi nabathu kunomuntu bathi ngimahamba ehlala ngathi niyamazi namahamba ehlala so ngikhambe ngikhula khulele kwaGuqa ngikhulele eMiddelburg ngaye eMostorlosi ngaye eWaterval ngabuyela eMiddelburg ngabuyela eMostorlosi ngabuyela eMiddelburg ngendlela abangicocela iintori zami ngakhona Yes. then sasuka saya eSiyabuswa kusuka kwethu eSiyabuswa ngikhamba nabo ma phela bayasebenza suke Siyabuswa sokuhlala kunendawo enye bathi ku-Anjawa kwa-Anjawa lapha net now ukuthi ungakafiki eMthetho wehlele eMatenslope khamba ukuthi before ufika kwa-Anjawa kuneplace elinye lapha bebayibiza uHoutenburg mara angazi ukuthi abantu abaningi bebaya mara besithi kungaka-Anjawa because indawo eseduze i-Anjawa so nalapho sahlala kwa-Anjawa suka kwa-Anjawa saya eTofantein ekhaya kuKwaMhlanga nakhona sihleli sesitoyitoya ukuthi hayi kade sikhamba amadoda nje khona awakhe sifikeni nathi lapha esiyako awakwabakufika lethu-ke kwaMhlanga inkolo net njengomakhamba ahlala njalo ngikhambe ngifunda inkolo koke la funde eMhluzi primary ami about 1973 funde eMhluzi ngasuke eMhluzi saye Siyabuswa ngafunda eMaqhawe khona Siyabuswa ngaye Zamokuhle ngisuke Zamokuhle ngaye eSokapha eSiyabuswa eKwaga Sokapha ngisuke eSokapha ekhaya bangithumela eGlencoe boarding school ngabaleka indlala eboarding school Yalanje. ngaleza ngikhathi phela isikole leso isikolo samaRoma so esikoleni nawuza niza imphakweni iphethe ngile enizoyidla amalanga enifika ngawo esikoleni maybe 3-4 days after 4 days ukudla kwenu okenize nakho sekhibe sekuphelile konke ndokuthoma ukudla kwasesikolweni so nonke bese banithathela namatrankeni labo akhiyela kude le yabo so indlala singani wasindra ngomuntu I think ngathi nangifika ku-form 3-ke ngabuya ngezekhaya ngafunda ku-commercial school although zange ngiphesue-ke ama-commercial subject ngabuyela to normal school-ke ngaqeda ku-matric wami eMhlanga High. Wayiceda eMhlanga High. Makhamba ahlala uzamthini Ngathi khona yi. Yeah, no eMhlanga High kade khona. I think 88-89 Mhlanga High bekhona beselikhona Ubuqeda imatric ngo-1918 yeah, but kuhle ngimqede ngo-1990 matric because ngaba ne-break yes ngaba ne-break i-break yami into zophasi ngathola umandisi first born why break le why nikelwa ngumandisi by fire by force Bathi, hey, kila. principal amathi
Mana Melinda woza uzobhala athi yazini uya one of abantwana engibathemba kwesikoleni ukuthi Yes. bazangikhuphula ngama-marks ngathi as principal angikhoni nikuyakhuphukela mani ngesikolweni angikhoni mara nangiqeda la ngiyakuthembisa ngiyabuya Yeah. avele ngabuyela. Oh no. Ngiyavuma. So ngemva kwalapho ma waragela phambili nezokufundo wafuna umbereko. Hele emva kwalokho yazi bengimuntu nami empilweni nami ngiyabreak Yes. ngifuna ukwenza lokho angizitholi kuhle ukuthi enhle kuhle nginonhlahla mahlangu kuyini engikufunako yabo. Yes. So ngihambe ngiyabreak because ngiyakhumbula before ngiyokwenza umatric ngabreak Okay. nakuthoma izinto zama hairdressing nani so Yes. mara ngingaba ngunomabhizinisi Straight. no tshela ubaba phela mina hayi funa ukuya ufundela ukwenza inhluthu. Yeah. Baba mato hayi ngizakusa ukufundela inhluthu but ungakhohlwa ukuthi kosesikolweni no Yes. problem. So ngabreak about I think about 2 years so ngenza inhluthu. Hayi business sami bekhamba kuhle. Manje cool. So ngayobereka again sengenza inhluthu ngapha ngiyabereka ngitshela ngiyabeni ngithola umsebenzi enkangala bekune plastic factory senza i-laboratory work lapho testa i-strength sama plastic and all the stuff before ayo-package I need to check no material ukuthi material oberegisiwe is the correct one even the color and stuff like that. Yeah. So ngazenza lezo ngenze na modeling mosinangi nje modeling eJohannesburg so yazi na ukhulako lapho kunya vele asifuna uzithola explore ubone ukuthi ukuphi naku ngoba ekhaya bebafuna ngibeli ubhutami omunye bebutami beyafuna ngibeli police uma afuna ukuthi ngibe ngunesi so ezi2 lezi hayi ngiclashe ngithi mana ngilipholisa ngithi ngiyazazi ngifem ngimuntu ofem kuhle vele ngifema yana ngiphuza ubaba vele Yeah. marazi nangiyoba lipholisa yazi imbotshwa zokuhlaga angifuna ukuba strict bengibe sisitha sesiboshwa nasikhamba la nihlangana nami estradini but sesilu strict yabo and stuff like that. Kunesing ikinga-ke ngilichacha sabigazi sabi injection samuntu olimeleko so yabhala lapho-ke ukuthi ngiphesuye i-career ye-nursing so ngibuyele esikolweni ngibuye nangibuyako I think sese-fresh nje from esikolweni sasifuna nalapho but saphusha i-career yami yenhluthu Yes. hayi leyo-ke vele bengingayilisi. So kwathi 1994 ama-election ngathola umbereko we-IEC counting station. So bekunabo well obviously yahatshwa kwafika abobhuti abanye abayi-2 hlangane nabo abobhuti abanye nomkhozami omunye bathi hayi bafuna ukuzokubhala sebacedile bacollectile information manje bayokubhala bese bathumele elobona-ke ngebe-print media so omunye lo bekaku-Star omunye ku-Sowetan. Ngiyababona babereka kamnandi yesh yazi yani then I got inspired. Yes. I extend vele after my election ngathi baba no ngifuna journalist baba tawufuna journalist ngifuna journalist at no problem okay uyaphi because nabo baba sebangirecommendela ukuthi hayi man there's a business college school you can gaya lapho ke yokwenza like basic journalism and stuff no problem baba ngisupport nalapho kambe ngeJoburg yokufunda i-journalism leyo so ngaba ne-background ke at least manje sengiyazibona ukuthi ngiyaphi. Yes. Teka njengomntwana usanazisana liyakhula liya-explora lifunda yonke into till belikwazi ukuhamba lidlula endweni likhamba indawo eziningi for akhambe kuhle.
Yes. Yeah, so nami ke ngibe leso situation leso until ngizithola kuhlehle. Kungamuphi umnyaka lapho mana sozithola kuhlehle? 1994 cabanga. Yo. That was 1994. Sengikhulile, I'm in my mid 20s. Yes. La kula ngazithola khona. Mhlambe nakhona ngabuthana bengisalahlekile. Always ngithanda ukuthi azingithokoza ama-journalist la ezekhaya la afuna ukuplaga izinto yabo. Then akhona ukubhala ke. So ngathi asikhambeni nasekhaya. Yes. Sahlala ke siyaxoxa. Ngiba interested kwi-language yabo. So, and then ekwekwezini ubereke siseyikwekwezi or kuyi-radio Ndebele? Ngibuya ku-Radio Ndebele. Ubuya ku-radio Ndebele? Yo. Ikwekwezi seseyiradio Ndebele. Hey, ngilas born e-Radio Ndebele. Yo. Manje now uqashwa ku-radio Ndebele. Uqashwa bobani, uqashwa nini? Uzwa njani ukuthi kunesikhundla? 1995. Yes. At least sengiphethe i-journalism le. Mase ngihlele ekhaya mina ngiyazenzela abantu inhluthu nabafikile hayi sitholela i-pocket money. Ngelanga ngithi ngeposini ngihlangana nomama omunye uthi kimi, "Hey wena, wahamba la estradini. Awuzange i-Radio Ndebele ifuna ama-journalist." Yeah. Angajika ngayikhaya. Baba, phela bathi i-Radio Ndebele ifuna ama-journalist. Waba mathi, "Hey uyalapho?" Ngithi mina no ngifuna ukuya ngiyokuchecka phela at least ngiphethe incwadi ne-driver's license. Ngiphethe ne-matric, ngiphethe nephetshana lami engingaproduce ukuthi no at least sengikhambe ngafika la. Yes. Babathi uyakwazi ngithi hey mina baba ngikwazi. Okay, angidirect vele angidirect. I think that day bewangiboleka nevenakhe. Yo. Ngirevela bengalahleki then we-film park. There was about 300 and something. Yabantu bebafaka imbawo. Yo. Hey, ay fike lapha sangena and yazi nami kulabo teachere yazi nabantu abane-experience vele kade base efieldini okusebenza. So asinikela ke ama-script ukuthi sokuhlathulula from esikhuweni to isiNdebele. Kunanama-Afrikaans lapho phela bekusese-Afrikaans. Mara ngiyokuthina Afrikaans la bengiyazi kuhle thina. Well, Afrikaans sayifunda but angisifunde yabo njengalaba bakabo 70s laba yabo. Hey, ngibhala asihlahla beje ngithola boBujoni, bethizathiza. Thole seSophie Gada khona naye. Phela nabo seSophie lapha ngibaba kuphane. Bangibuze ngiphendule, ngibodwa uzakuzwa ngathi ke sakubona. Now ngine-fear yokuthi hey anabanye lapha esinabo lapha kule 300 man bajwayele nje. Ngathi uyabona ukuthi bayazi bayawazi umkhatho bayazi and mina belake imbe kuyi-print media khulu engispecialize ngayo bekuyi-print media. So hawa hlale angisibuyelele ekhaya vele ngihlale ngelanga ifika incwadi shortlisted. Shortlisted chudwele ingaka. Yazi nangakucoce ukuthi isiNdebele ampheze bengingasazi kangako ngoba ubaba bekumuntu ostrict angana kushuthi angafuni ukwamukela ukuthi isiNdebele naso singakutholela umsebenzi yabo ngelinye ilanga. Ya kumuntu phela thina besivuka ekhaya ekuseni night bo Radio 5 uyazi umkhatho yakade le yabo Lorenzo Max yabo vele ihatsha ngesikhuwa. Strictly bekasilalelisa isikhuwa ukuthi kosasifunda isikhuwa ngoba isikhuwa sinama opportunities. So angasi awe ukuthi nesiNdebele singabani manje isiNdebele singasilimuki kuhle. But ayo ngaya ngafika lapha shortlisted yawangi and bebafuna 3 of us. Yasi fika lapha ke interview yesibili. Fika incwadi yewizeke uzokubereka. Yo.
Awa ngiye and thina awufika uthome vele bowubereke same time Yes. ule nemali leyo. You are probation macanga 3 months. So bangiqasha it was September 1995. Yeah. So employment like bangiqashile it was December, I think 1st December 2025. So ngihleli 3 months ngiku-probation. Yo. Yeah, 1st December 1995. yes. So 3 months probation lethome September ngelanga employment. 3 months leyo bayabala badona wa umuntu lo rehe singamqatsha. So holy. Uyahola usuhola leyo ukuthi uyiholako le ngeyokuthi everyday ukhona ukuze emberegweni and by then ngihlala kwamhlanga kosangikhwela ibhesi ngizela or njalo njalo la ngibaba ngiboleka ikoloyi ngiyeza yabo. So bekungasi mholo perfect. I think ungawufanisana ne-stipend ne. Yes. Ufanisana ne-stipend. Then get December permanent December, January, first born amkosi esikolweni. Yo. Enjoy umholo angenzi next ubaba wathi umntwana lo mnise boarding school. Democracy kuvumela ukuthi umntwana must go to a good school. And yabo athi angifuna umntwana enisikole ekhaya nede khona na isikolo nase wathi angimfuni la she must go to school. So zangi enjoy vele salary pay. Yo. And by the way ke ngingabalo yi1 abantwana bayi2 noMandisa noLandi. uLandi lo ngilo bese Weaven Park benginokukhamba na ngeWeaven Park athanda umbuzana kakhulu. Mbuzana amthathe naye athi asikhambe badlale ngomthathu wani umbuzana yamrecord umntwana khona uthola athi mbuzana yeah nguye loyo. Yeah. So by then bengisesenalo yi1 ke. Yes. So I never got to enjoy my salary. Your first salary. Yo. First salary ami yokubhadala school fees. Yo. Uniform. Yo. And a boarding school. Boarding school for that matter. Bengigijima. Bengigijima. Ubaba ngihlezi la. Bona how many years then? 29. Bona 29. Na 29. Yeah. So manje ungena ku Radio Ndebele. Abahasha bakhona on air bobani. Yazi istructure engafika lapha ngisithola. Yes. Bespoke bahachi. Besingana mvezi, bengana structure. Ngaku current affairs. Ngafikela ku bulletin. Yes. Ngafunda indaba. So yazibhalela lapho uzeditele. Uyozihatsha indaba ezo ke. So ngathoma ku bulletin there. Okay. Then nakuya ke abobhujoni bebahlalela lapha benza current affairs mara nakhona yazibeku shuthi besibereka noku current affairs ufunda indaba wenza current affairs ufunda indaba bathoma bathi ngoba at least sesina enough nyana staff complement asithini be current affairs benza current affairs bodwa bese be bulletin babe bodwa yathoma lapho ke so kwaba kuthoma kwethu ukuthi news ihlukane ne-current affairs. So bangithatha i-current affairs angisusa ngale ku-bulletin yangibeka ku-current affairs. Yes. So ngiyenzile indaba ngizifundile ngenze ne-current affairs. I-bulletin izindaba. Indaba Okay. Lenziwa nguSeslindiwe. ngafika nayo ulindiwe Wena fika nokho. Lindiwe ngithola sengilapha mina. Yes. Khanyelela amawala Lindiwe Yeah, Mahlangu. uSeslindiwe Seslindiwe Mahlangu. Mahlangu. Yeah. Mahlangu. Intombi yesicocheni. Oh, my favorite. Yes. Asisengilindiwe sikhosana. Eh. Ngayisula nzami singamhlanga ngikulochise ukuthi kwamukele. Kuma story with Thando Mahlangu. Nomunye uba ne-signature name ne? Yes. Yeah, igama bazoku-identify ngalo. Libuyaphi la kaNdo? Undolo nguMahlangu Ndobela. Manje ngatayindo. Yes. Makes sense. So ngamathela nekhaya vele batanga undo. Nekhaya because Ndo.
kunesizukulu sakasesama ngitsho sibathathu Yes. odadewethu ngimnabo odadewethu ababili manje lo isizukulu sami siyazi ukuthi mina ngingogwaso lo nggogo bani manje lesakasesami naso bese siconfuse ngathi asazi ukuthi mara abantu abangiyababona bayafana mara ngiyokuthi gogo bani ngathi hayi wena kina gogo ndo ukhuluma nesuthu umntwana mina ke ngingugogo wakho manje ngingugogo ndo wahleka umntwana vele ngibiza gogo ndo Yeah. So bobani abahatsha amahlelo kuKwekwezi FM ngaleso sikhathi? unothiza number 1 vele nabogwaito Yes. umsiko size wala emhathweni Yeah. Voses Julieta Lady in Red bomasontosi Yeah. sesifani Yes. nababsikhosana JPS unubacabanga bangale ngemhathweni ukuthi Yes. bobani sabakhumba JPS bo SP Mm. babusithole Yes. yeah Ubaba uSithole naye beka on air. bekaya on air Yes. naye angitsho ma babusithole bekumuntu unamadrama mara ngathi babanonda angene emoyeni nana ngisakhumbula kwesabo Bujoni John Sibanyoni boFlomi hloko leya ubabsibanyoni igolide Yes. Oh, Gold. gold yes bese Titus Mabena Yes. Yo. from ngimbalile ne yeah nje nabo bani Uvivi Ndlovu yena bese la khona la. semva kwami Oh, sengemva Vivi uze sesihleli man sesikhashanyana but kulesikhathi vele abo Vivi nabeza Yes. ba vele bayacatsha manje angisho sebafuna ukuthoma kuhle ukuthi current affairs le kosanayo ikhona ibe structured Yeah, ibe inzinze. current izinze kuhle ibe current affairs ejamile kephelele ezokuba nabantu abazokubereka ihlelo lekuseni nehlelo landambama lemini belahaba bakhona ndambama bese ke kube nalaba ke betafuleni lendaba ke nabo bakhona ukuthi babereke kuhle bahlekane ngama shift manje Yes. umunye nomunye bambekele obereka how many hours njalo so vele nangifikako bese bathoma ukuthi awa akukhula umhatsho manje uyakhula kumhatsho so kaningi vele ngithi mina ngiyi-first born ngoba nabathoma ukukhulisa umhatsho bathoma bacatsha mina macane so-ke kwabakukhula kwawo-ke nasewukhula sewuyazinza-ke manje but solo siberega sisodwa akuna-producer akunasinye producer so ungiyo yoke into yabo and ihlelo lithatha bekuyibo 30 minutes ke laba 30 minutes at some stage Yes. lathi nalikhula balenzi hour so kwaba i-hour ke so masolo berega wedwa berega ama-shift umhatsho uyakhula njalo na ukhula bayacatsha bagcine se-introduce into yokuthi no asibe ne-structure kwenabavisi and mara sibe semuva ngoba amanye imhatsho eminye bese berega njalo vele ukuthi kuno-producer kuno-senior producer bese kuba nomhatshi so nithole ukuthi niyi-team about 5 nesihlelo eliyi-1 and manje umthwalo soba mningi because sekuyi-hour yabo Yes. ihlelo Yes. selenza i-hour so until ke bathoma babona ukuthi hayi no sesizinzile bese sise-Weaven Park by then no into ye-structure sithome sesise-Auckland Park and nayo seyine-pressure e-SABC ngoba amanye ama-current affairs eminye imihatsho aberega njalo ngithi kuphela singaberegi njalo so kwakose ukuthiwa awa current affairs kwekwezi nayo ayakhiwe njalo ibe nabavezi njalo-ke kwafika bovusi-ke hours sababaningi-ke Yes. mara uvusi ufike ngisesise-Weaven Park I think yes. So nithome Weaven Park niya SABC or nithome SABC babuyele Weaven Park from Weaven Park to Hatfield then. Oh yeah indlela khona ithoma eWeaven Park ye-Auckland Park Yes. suke Auckland Park yathi Hatfield nje ibuyele Jibuyele back to to Johannesburg. Park, Yes. Auckland Park yeah
so indlela ezingizikhambile zonke. Yo. So ukwakheka kwe-current affairs nakho yeah no it is bekuyinto ehle because you know kwathoma godu ne-technology nayo yabangcono manje kwabalula nakubalula ukuthi senine-human resource nikhona ukubereka kuhle niyi-team nihelebhane because hey ukuthola indaba ngaleso sikhathi nakhona bekunzima ngoba ukosulindi Auckland Park. Auckland Park ithumela ibhande bekunebhande elinye balibiza i-real so yes ngiyabona lilala ubusuku bonke liyarola umbika indaba ujournalist osefieldini uthumela e-control eJohannesburg control iyal-download nayilithumela emirhatshweni lela lihlala ligijima right through mangale ukuthi uzacamta bathumele mhlawumbe intori 2 3 kose ulikhambise lonke lapho khona ubona ukuthi ayikho isikhathi fast forward ngoba ibhande yabo bona fast forward la lithoma lithi kwazi ukuthi akushuthi kunomunye okhulumako so beliba nesikhathi and bayathondrela omunye ukuphi sayohlanganisa bese uyagadangisa ke bese ungena ebhandeni yathula ulindeni 30 minutes omunye khona naye aphosela istory sakhe so those were difficult times zokuthi sibereke uzifune ukhamba fast forward usithole sesiyazi ke usidownload njalo ezinye ezinge-Afrikaans kosusece esinye si-relevant for you abalaleli bakho uthola ukuthi ngelinye ilanga unentori mhlambe ezi-5 ezi-relevant kuhle ene ngezesikhuwa kusingeze-Afrikaans then ke uzidlale ke kosusilalele ke bese uyosihlathulula ke ukuthi sithini unlike nje khona nje yabona babereka kamnandi bakhona ukuthatha inscript ba translate bazenze voice basakhe kabusha baberegise just ama inserts la i-talent leli phela so kade it was this uyayazi really ngiyazi ngisarareki yabona nabavane baveza amafilimu akade kunento enye ngathi yeah ngiyayibona yangileyo bekubereka yona istudio ifana necassette exactly mara yabona ibhande leli uthandwa lichoko linjalo mara intambo le yakhona i-stringless singesecassette exactly 100% sorry yazi ngicabanga ngani angazi akhumula lokho kade nabayokuthutha inthombe bekuphuma enye ubona inthombe esifiyelako is something like that kuyifilimu la kade bebathi cassette you are 100% now okay cassette lelo kudlala music intambo ifana naleyo manje my environment yokubereka then beyinjani yazi kumnandi because yazi nawusafika endaweni ujabulela yonke into ubona ubudisi ubona nobulula ngoba hey ngithola umbereko FM kwanje mara vele ke ngabhudanga ngisemhatshweni hayi mina ngiyabe ngazi ukuthi bosesifani bodwa abakhuluma emhatshweni akufikeki lapha endaweni engafikeki it was very much challenging bekubudisi kuhle bekubudisi ngoba izinto zakhona bezibuthaka besithatha isikhathi ukuthi uwedwa ufanele uhlanganise ihlelo elithatha i-hour nangenza umzekelo uthatha i-hour lonke enwedwa ngapha siberegisa i-typewriter i-computer izemuva utype tlha and nawungana speed godu umbereko wakho usalele emuva mamde ube utlhagarela msinya tlha wenza imistake kose ubuyele emva uthathe besisula nge-Tipex thatha Tipex ubuyele emva ucorrect ucime nge-Tipex leya bese uthoma phasi veri ubuyele emva ulungisa umtshini akho loya ku-time consuming ngoke ku-time consuming nje process leyo time consuming but nabaletha ama-computer amhlophe laya wakade lawo isigubhu laya ngajabula nokho kuyobalula and nengcript manje sithola zilapho yabo lapha kose uyokufuna iphepha elinye uliprinte ulibeke ehlanu kwakho
bese uyathoma uyatype manje nje sekungcono ikhompyutha ifikile ihlukaniseke kabili so ihalf le nge-script okose usitranslate bese ngapha ispace sakho-ke kulula uqale lapha-ke uqale lapha kuphela ukuchecka ukuthi angenzi mistake nawucimako kuyasuleka kulula yabo suleka lula so ama-reel la sikhuluma ngawo ibhandela ibhandela nalo kubudisi ukuberega ngalo especially nangakalijwayeli ngoba liza njengoba bathi kosuli-edithe it's normal i-editing mara i-editing yakhona kosa angisho umuntu umsule nalapho khunye uyathula nandathula yabo manje uhlanganisa uvale inkhala lesi kungabi ne-stealth manje linendranyana enye sarisa so ulijikise kuhle lifike la ufuna ukuthi uyokusika khona bese uyasika lapho khunye ususika u-A phuma isitopanyana esingako kose usibuyisele godu uyabona nokuberego uyasisplice sinamathisele ngenye into bathi splicing tape uyilalele godu ukuthi irehe i-right abakusese yabona nje hala ucing uyasika uyasika uyalahla lapha ufuna umfuno uthi ngwe umshini lo yawo bese ngwe uyayisika kuyasika awa ku-right ngento zakho sezikhamba kuhle-ke yara elibhandeleli beli-recycleka nalo khona uliberegisa kaningi ngoba liyasuleka kunomtshini alibeka emtshinini uyalisula bese uyalenza-ke liyahlala fier so bekuyi-challenge-ke leyo besihlangana nayo ukuberega kwakhona bekungasi-user friendly sihelejwe kufika kwe-technology yes siyayithokoza so kufika nini ila i-change iba i-radio i-radio Ndebele iba yiKwekwezi FM transition le ngamuphi unyaka transition le besese-Auckland Park remember kwathiwa shuthi manje angisho sibuye kuleya masebenzo abekakhambisana nesikhathi sebandlululo khayabo angicabanga ukuthi bese ikubandla ukuthi hanimandebele yabo into zamazwe zokuhlukana ngoba bekune Radio Zulu Radio Setswana Radio Libuwa yes besihlukana njalo yes Radio Xhosa beku-Radio Xhosa nayo so sekuyazinza manje idemocracy lesisetlile ama-changes ayafika manje weza ngamandla kakhulu kwathiwa manje akuchentshweni imhatsho I think it was 1997 98 na akhumbula somewhere between 1997 and 98 98 ngoba tottenham some promotional material we-Radio Ndebele khenge swathola isikhathi eside yes bapropose-ke manje abaphathi abakhulu kwathiwa akuchentshweni nemihatsho le amagama ngoba amagama la asaba-associate nesikhathi sebandlululo kwaba lapho-ke kuzwana ama-proposal ama-suggestions nibahatshi nani bonisani ukuthi nifuna ukuthi umhatsho lo ibe yini igama layo oh that was nice so umnye nomunye suggesta namalogo la ngenye plan ukuthi na ingaba so ibe so umnye nomunye uba ne-input-ke kwaphasa leKwekwezi kwatshentsha konke nama-signature tune kwatshentsha into eziningi-ke lapho-ke ezizokwazi ukuthi sikhambisane yathi lapho esikhona kunokukhaya ekubeni isiqubulo sakhona besithini se-Radio Ndebele before konje besibiza ubuhlobo nethabo Radio Ndebele ubuhlobo nethabo ubuhlobo nethabo Radio Ndebele Radio Ndebele oh yeah mara at some point mina nasengicala ngicabanga ukuthi amagama lawa ka-change
Radio Ndebele. Radio Ndebele. Yeah, Radio Ndebele remain. Iba more specific. Bese Radio Xhosa remain Radio Xhosa. As why ngitsho njalo. So omunye nomunye akwazi ukulalela ilimu ekungilo lekhabo. Like kungabe nokuthi ningathi ningitry but kungathi umpedi azokubereka ngapha angisho kunekambiso ya kunekambiso ukuthi okay la sifuna isindebele esiphorichiweko engileko ya esine all Yes. na umxhosa vele kube sixhosa leso na umzulu fana ngisho akhumbula isizulu DJ Sibuba Menzani baba like hey isizulu esikhulunywa lapha akusingiso so I think bekumele kimi mina bekufanele ihlale njalo iRadio Ndebele iRadio Ndebele kukhanya ba ya isicubulo sokthoma lesi sethu sekwekwezi nekukhanya ba Leso ngisi khanya ba osekwekwezi ne size emva nje ukhanya ba awukhanya ba konje beyithi lapho sikhona khona kunokhanya. kunokhanya lapho esikhona kunokukhanya oya bese thina sisilonga sithi kukhanya ba khanya ba lo kanje kababuyaphi ma kwanje Wamba nje. yabo khanya bhange banje so nathola ukuthi igama elithi ikwekwezi FM leza nobani amanzi ebantwini aba ngisho uyatsho ukuthi nani ban involve ukuthi ningenelele ukuthi nitsho ukuthi yo angifuna ukutshela malaza ngisakhumbuli mara lapho makiba abahaji SP nabo JPS leza nomlaleli ne akusakhumbuli ukuthi leza nobani ngoba lona vele kwavulwa ukuthi omnye nomunye yabo yavulelwa kwaba into emnandi yaba transparent okumuntu wadlala indima ekuletheni so wokumuntu beka involved okumuntu beka interesting. okumnandrike man umuntu beka involved kangangokuthi vele nabathi kwekwezi nabazabe benze nekwekwezana le namakhala lana okukhulunywa kuthiwa kungaba amakhala njani njalo so kwabanjalo ke kuchange namabika ke sithonya manje sekuthiwa kuberegwa ngestructure phela istructure sakhona manje sekuyacaca manje kuyabonakala ukuthi uyapi news department seyikhulile manje sebasithatha nathi basihlanganisa eAuckland Park basihlanganisa Auckland Park ngoba sibuya nayo Wiven Park ngihlangana nama journalist laba abakhamba kuba yokuthatha indaba bese balethela zona and then kwaba among lokho kuba kwa introduce into enye bathi by media by media yini ke by media le beyihlanganisa nokuthi hlangana nokhunya bento oyitshilo kwele ukuthi khulunywa isindebele nesindebele manje iby media beyifaka phakathi ukuthi mina nangimhathi ngihatsha ngesindebele umtsweding angangithatha ngiberekisa kufanele ngilazi ilimi labo okay yes kosa manje ukwazi ukukhuluma wonke amalimi la okay as possible okungenani ukhona ukwakhuluma ukuthi now sefielding ngoba ifaka nokuthi angishifaka nakuthi ngingahelebha ithobela ngahelebha umhlobo ngahelebha umtsweding then bakuthumela ngaphandle whether ku radio current affairs or usedeskini edeskini lama journalist nabachodako nawo bakufaka ku schedule labo yakhamba nawo ukuthatha intop indaba ngaphandle ubuye nazo so benzela nokuthi nawungaphandle mhlawumbe se breaking story bane la kuthola ukuthi story esikhulu yabo thobela na ikufonela ukuthi hey man siyaba ukuthi sikhulume nawe usitshele ukuthi kwenzekani ukhona ukuthi uzi express nawo ngesisuthu so well mina ke bekungi advantage ngikhona ukukhuluma khulukhulu iSpedi yabo iSpedi ngesekhethe emkhulu so bengisibona imtsweding nabangifonela ngithi no mina
angifuni ukukuthembisa ukuthi ngizokufuna ukukhuluma isitswana esifluent ngoba mina isitswana engisaziyo ngilese ngisifunde esikom plus emamelodi and stuff. Ingakubekela ngconywana ngeSpedi, but no problem ngeSpedi. Yes. Oh. But ngeSpedi Thobela khe yathi awa sifuna uMahlangu lokhuluma iSpedi. Why singeze elimpopo le mara sithi siqashe uMahlangu wePedi yabo. Okay. But ukuthi bafuna by media le be journalist, whether which journalist eliphumako lokufuna indaba, whether umhathi ohathi current affairs or uhathi indaba ukhona ukuberegiseka by media le. Nabakuthume estorini ngimhathi current affairs, nabangithume estorini gosa ngestorini. Yo, chuthi beqhakathekile ngenkateza ukuthi uAmpurwazi amalimi wonke. Beqhakathekile ukuthi uwazi wonke pheze amalimi. Then ke by media yakhamba ya nasise Auckland Park yaphuma nelinye ihlelo elithi ngikhohle ngithanda ngibuza uBujoni ihlelo ihlelo lakhona kwaba lihlelo lokuthi it's a national current affairs bekuyithi current affairs le kushuthi umhathi khona bekunguTommy Makhode and Tommy Makhode lo was 1998 Tommy Makhode ku SAFM and naka ku SAFM again ukhona uba journalist usedeskini and bekumuntu o journalist ngeni khulukhula dopa indaba zepolitiki. So okay, then ke kwathiwa akwakheni i-team ezokwazi ukuthi ibereke ihlelo le, bafuna umhathi bafuna umvezi. Nama ngazi bangithola njani, I think baya kuBujoni ukuthi manje sifuna umuntu ongazoba iproducer ihlelo le national. Ihlelo le uBujoni wa recommenda mina ke ngaya lapho ngabo. So bengibereka ngenza imbereko kwami yawo kamalanga, and then ke ngelesihlanu lesihlanu ngesikhathi samahlelo we-current affairs imhatsho yonke le SAFM yonke 2000 njalo njalo mhlokho ihlelo lakhona bangeleli lethu. So it was a national current affairs besilhatsha emhathweni yonke kwekwezi so besidila ngendaba zepolitiki khulu lapho. Still mema bo minister njalo njalo, so bengimvezo walo ihlelo lelo. Nalo kwaba iphathi by media. So ukufaila by media kwaba vele kuvalwa kwalo ihlelo lelo because it was a national thing. So la fake kwathoma ukuthi kusekosa kube nehlelo lemini, kune demand manje ukuthi i-current affairs i-news kusikhule nayo. Baba nehlelo lemini, Bujoni wangithumela lapho. Benginonde ngiyangiyokuvakatsha ngapho hathi ihlelo lemini lelo. Angikhumbula ukuthi belinegama yazi, mara laba khona elikhumbula bo salithome Auckland Park. Bengasiza nendlebe. Akusiza nendlebe ngaphambi kokuthi kube sidemba zemini. Ihlelo la bengiya mani lapho khunye uthola ukuthi ngigandeleleke kangangokuthi ngigandelelekile. Ngapha ngihelebhana noBranco siyalihlanganisa ihlelo elo. Le moyeni kamnandi, le moyeni lagcile elikhula ke kwaba sidemba zemini. Yes. Yeah. So ngaba nelucky ukuthi ngibe nami kube contributor le national current affairs le angisazi kwe African News or something bese ke nalo le sidemba zemini lo wathonywa ngimi. Thonywa ngimi sidemba zemini. Yeah. Bomvezi nalapho Bengimhathi bengimvezi. Bengilhatsha bengiliveza. Yeah. Bengilhatsha bengiliveza, so kwaba kukhula kwaloke. Na besibambisana uBranco uthola dendo nantwanyana emini lapho ngide akunantwanyana emini. So omnye nomunye kuhle omnye nomunye. Sorry. Bekangithumela omnye nomunye bese ke mina ke ngiye ngiyolihatsha. Ibe belinesandla esiningi.
So ukutshentsha kwegama lethi Radio Ndebele to Ikwekwezi FM amachuguluko abakhona i-environment yokubereka namkhana njani? Kwase kwaraga njalo ngoba Okay. kancane ngitsho bese kuyakheka ukuthi kuba siyahlukana manje i-news ne-current affairs iphumile kuKwekwezi. Ikwekwezi seyizijamele yodwa. Isijamele yodwa thina ke sesiba mafeeder we-news. Shuthi thina sibereka as a feeder. Shuthi Ikwekwezi idependa kithi ngendaba. Yes. And Ikwekwezi naye ithi mina indaba awa mina angizifuni. Shuthi awavele yebo. Bekubhala so thina besingithi ke besinikela Ikwekwezi indaba manje siseyikwekwezi thina sisijamele si-news department. Yes. Kwekwezi imhatsho ijama yodwa manje izinto bezikhambe vele sichuguluka zenze kanjalo ngikho vele namhlanje ayibona isajama njalo kwa-news mina ngibereki kwaKwekwezi mina ngibereke ku-news department ngilokhanji mina nginikela Ikwekwezi indaba. Yes. Because umuntu ongaziko vele njengamnje kimi ubereka Ikwekwezi. Yes, because uzwakala kiyo umhatsho loyo siba like hayi ngilobereka Ikwekwezi ngana wena ubanikela indaba. Yes. Mina uKwekwezi unginikela i-1 hour ukuthi ngihatshe current affairs ku-platform yakhe. So i-system levele isesenjalo nanje. I think ibona sesenjalo nje. manje. Yeah. Sesenjalo Because manje. i-news yodwa ifola ngaphasi kwe-SABC ne? SABC. Yes. Because ngizwa ngisho basho kunama-freelancer nabo baya-freelancer or Ama-freelancer ngilaba abangapha ngekwekwezi ngilaba bangapha. abarhatsha. Bese be-news ngibo niba-permanent. Kanengi news ifuna kanengi. i-permanent staff. Yeah, kanengi thina si-permanent. Nawungasi-permanent uza ngokuthi mhlambe i-contract yakho bakubawe ukuthi ngesikhathi samakhetho Yes. isikhulu so then bayakhona ukuthi sifuna ukubiza abantu abazokhona ukuthi bazosihelebha ngamakhetho then bayeza ke then ke nalaba sikhulume nge-stipend man konje bababizana Ama-volunteer. Ama-intern. freelance ama-intern. Okay. Yes. Laba basaba bayeza ke kanengi ke thina ama-interns bereka ngabo bakubesa lapha bazofunda umsebenzi and then babaphinda ipenezo. So ukuya ngoma ebarhatshini balokhu kade uburhatsha nabo nalaba banje ngimapha amachuguluko owabonako ukuthi la ngathana kachuguluko ngarage ngendlela le namkha basayibambe khona. Ngithini mara izinto lezi khumbula ukuthi izinto zichuguluka woke amalanga. Yes. So asikhona ukufuna ukuthi sifanele ukuthi sihlale sinjalo. Ngisho ukuthi asisibabantu abathanda iragelo phambili nokuthi kube namachuguluko. Yebo. I think ngicabanga njalo mina ukuthi kufanele ukuthi kube namachuguluko. And engafuna ukuthi akusimachuguluko alungileko angasimahle angakalungi. Kanti machuguluko afaneleko for sake ye-progress nathi simaNdebele kufanele kube nento ezinjalo ezenzekako. Okay. So Mara bahatshi bakade ngibo nje. Ma umajika la itopo. Cause as why ngibuza question le angisho nasikhulako let's say fana nami ngithanda ulindiwe
Yeah. ngiyofuna ukumlingisa. So ekumlingiseni kwami abantu bebalalela mara yena usesekhona nje emhashweni abantu bebalalela wena before boba like yo uNcubile Masuku ufunda indaba njengo. So that is why ngibuza ukuthi lokho into ehle or into embora umuntu azitholele lakhe iphimbo angene ngokuthi ngincubile ngizokuraga ngevoice am le. Iye ngiyamthanda uLindiwe kodwana angifunde kuye ngingathathi yonke into kuye ukuthi ngizomlingisa nevoice ngesizulwane sami sika Mhlanga nami sengena ngenza njalo. I need to find a way. Thando mahlabu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungaphela amandla amandebele azophumelela siyakukholwa thando mahlabu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila